دەمباش خوێندەکاری هێژا و دەلاس فێریمە گۆم باش بن ئەز مامۆستا بوتام یا محەممەد وەرەمە مامۆستای عەرەفا چارەمین یا برانشێ زانستی جیباکی ئەس فێبیمە گۆ ئەمانەیەن خۆش و سەرکەفتی بە هەورە دەرباسکن ئەم دەرباسی پرتوکا خۆ ببن سەرگۆتارا وانەیە ئەمەی ئیرۆ چییە چاندا ئاریانە ئەم بنویسینن çanda aryan. Çanda aryan bi çi derketiye holê bi çi ev çanda hatiye bilavkirin. Wek me got derzimê waneyê me derbas wî jî çanda aryanî wek me got hene samîtîk hene gelek çand hene ji xwe ev çandana jî em bêjin li ser vê erdîngariyê hatine belavkirin û ev çandana jî ji hev cuda ne. Wek me got jiyana hevbeş û xwezayî bi xwe re çandekê derdixe û ji wê çandê çi dibêjin çanda aryan. Diye gotin. Ev çandaya ji kur dest pê kiriye ji Hindê dest pê kiriye heta Ewropa belav bûye. Lê navenda wê ku deyî navenda wê heremên me ne. Heremên me em jê dibêjin hilala zêrîn yani em jê dibêjin hilala bi bereket. Yani kevaneka zêrîn yani em bêjin kevanek deman bêjin kevaneka zêrîn ew cihê got bi xêr û bêr û bereket. û jêr tê gotin jî hilala bereket ji ber got ev xaka got a çanda aryanî xakekê gelekî bi xêr û bêr û bereket e. Çanda aryan wek me got navenda wî na herêmên menîşkûyê de dest pê dike ji quntara çiyayê Amanos Rojava ve heta Rojhilat ve heta Cibalê Zagros yani dema got ev çiyayê dema niha em hêj dikişin ser xaniyan va çiya nerin bi dû hevdû de wilo berdewam in dê ji Amanos dest pê dike heta Zagros dibû wek hêlalekê ev xaka got li cihê wê ber wê nave ev xaka ku li hawildorê wê em jê dibêjin hilala zêrîn yan xaka birêk û pêk. Yani ev xakaya gelkî bi xêr û bêr e. Ji xwe ev çandaya çandek wek hevî tê de heye, hezkirin tê de heye, alîkarî tê de heye, em bêjin yani dibêje komikî jiyan dikin û civakê birêv dibe yani awayekî kom awayekî wek hev û hezkirin û alîkarî ev çandaya tê ravekirin. Em herin çanda me di vê çi cemeyê çanda samîtîk. Çanda wek me got çanda aryan hebû di wê demê de jî çanda samîtîk hebû. Li başûrê Mezopotamya çandên cuda pêş dikevin û kesên got ji biyanbanê hatine kesê got ji biyanbanê hatine dibêje ji cihekî sehra û ziha hatine ev çanda wan çanda samîtîk bû û li pêş dikevin. Lê ev kesana li ser çi jiyan dikirin ev kesê got çanda wan samîtîk bûn li ser şivantiyê û nêçîrvaniyê. Wek em bêjin dema got kesî herin nêçîrvaniyê bike wê çilo bû wê plankirin di mejiyê wî de hebe wê dibêje hestin ne baş di hundirê wî dibên çêkirin dibêje wek dema got xefkek ji lawirekî dibê dîtin got ji bo tu wî lawirî bigire ew xapandan bi xwe fikirin û ramanin dibêje destladar û hişk dimeşîne mirov di hundirê xwe de û pê hin ziyanên din mirova jî hûn ziyan pê dide xwezayî jî. Ji xwe ev çanda samîtîk em bêjin berova jî çanda aryanî ji me wek me got çanda aryanî hezkirin alîkarî her tiştê de heye em bêjin bilawira dibêje yani wek bilawira jiyan dikirin wek ew zindî didîtin yani ruh pê dîtin dema haceta wan pê hebû ew lawir yani dibêje piranî goş nedihat xwarin wê de bêz dema got goş bihata xwarin ji hacetekê bû lê piranî rêzgirtin ji van zindiyar hebûn dibêje ji lawirar hebûn heta rêzgirtin şînatiyar hebûn ji hawirdorê hebûn lê a samîtîk hişkayî tê de bû yani dibêje fikrê wê na ser dibêje fikr û nerînê wê na ser li ser çînîtiyê bû li ser dewletiyê yani dibêje tabaqiyet bû yani destladarî di wê çînê de hebû.
وقت بيجي چاندا سامیتیک جی بوان تشتایا دهات خویانی کرن بوی حشبونا خواه بوی نارین چینیتی و دولتوانی و شارستانی دهات ناس کرن اف جی بروبا جی چاندا آریان بو ام هرن چاندا خوی سیمین بیج مالا چید بیجه چاندا می سیمین چاندا یاقوتستانی بو اف چاندایا آمی سیسیا بیجن آی کیو آدوای آسیا چاندا یاقوتستانی اف چاندایا لکوی داری دست بکر ام بنارن بالکوی دا چی بویا و چلو هاتی بلاف کرن و نارینی وی چانده جی چبون و رامانی وی چبون اف چاندایا لآسیایل ده دورا چمیزر لپیش دکوه اف چاندایا لسر کوچبری پیش دکه کسی گوش جیهکی درن جیهکی کسی گوش جیهکی هرن جیهکی فکرو نرینی واجی گوری وانجی هان تیگو هرتن يعني ام بيجن وك چاندا ساميتيك باندور ناب يعني نه وك چاندا ساميتيك جي باندور ناب تبيج جهف جودان لي لسر چي پیش دکه نرینی وی سر شارستانی سر فکرین شارستانی پیش دکه ای دولت وانی يعني تبيج اوجي فكرن ويحش بون وك اي اريان افجي چاندا باجي برو باجي چاندا اريان لي بيجن نيزي ساميتيك لي بي نباردون باندور لي ناريني وك ماغو شارستاني بون دولتي وچينتي تي هبو دماغو چينتي هب دوي جهيدي دستلاداري هي يعني ام بيجن قرال هي و اولدار هني يعني تبيج لشجر و بيجن في اوي أفايا قرالة أف چينا دي أولدار و أف چينا حري بني كولي أفايا جباك تيتدبا كولا وك ماغو أف چاندا أجي بي أواي چينتي تي رافكرين أم بيجن جهة چيني اي يكم قرار ليبون و جهن ده ودار ولشجر بون لإي حري بني كولا وجباكون شخوبا يا ناريني في چانده وكيا ساميتي كلي نباندور يعني اوجي تبيج سر فكري شارستاني دولتواني خو بيش دخب في اواي ام با چانده خو بداويد كن وام درباسي پرسن خو ببن ام درباسي پرسي خو ببن پرسا ما يكمين بيجر چاندا آريان برفره بكن شخوال جوري أمينين تيبا ألفر وتيبا آهي اللي حردو مينا هفن يعني أم بيجن آريان يعني آريان مينا هفن حردو جي واتاقن يعني هن أمولو دينن وهمولو جين وكهن شخوا وك ما جو چاندا آريان جيانا هفش وخوزاي بخورا في چاندي دردخه و اف چاندا هجي وك ما جوش هندي دس بيدك حتى أوروبا لي نافن داوي هرمين من هرما هلالا الزيرين يعني أو هلالا بخير وبركات جي جانا اف ناف جيجير تيغوتن جي قنطارا جاي امانو زسبتك لروجاوا حتى روجلاتي جاي زاغروس شخوا في اوايتي شيرو بكرن وندكارن فغرن د سبيكا واني عمد اف شيرو بايا هي برسامه يدد بيجا اليكاريا شبان بكش بو بكيجا مالي شخوا اون گورید بینن دو پرساد هن خانیک جمر شکری پر خانینن لی خانیک مالا شوانه لی داویا گشای امره بدینه گو ام شوان بکیجن مالاوی سروان ریه رسمان دیش مره شخوا اف پسایا دمینه کاری مالی اون روژا درج مرتینه وی آوائی مانه خوب داوید کن و بمند خیر و خوشیده